blok 10-12 nekih tretmana, nakon toga vježbanje. Da li iz tvoje perspektive u tim situacijama zapravo samo završavanje fizikalne terapije 10 do 12 tretmana je nepotpuno rješavanje problema? Opet da i ne. Stvarno dosta teško je jasno generalizirati i udariti granice. Nekad će biti 3 tretmana, nekad 5, nekad 20. Mi smo ljudi, mi volimo granice. Ne možeš ti nekom ko ti dođe na tretman reći, ne znam koliko će nam trebati, kakvu će on sliku o meni dobiti. Nikakvu, pa nema povjerenja. Mi stavljamo da ćemo raditi od 10 do 12 puta, jer se pokazalo nama u praksi koliko god ja radim, da smo 90% problema uspjeli riješiti u tom ili makar znati na što da damo naglasak. Neko će možda napraviti tu pasivnu terapiju gdje je teži problem 2 ciklusa, ali gdje će kineziterapija, ja sam terapeut koji jako volim vježbanje. I meni nema terapije do kineziterapije. Da to nisi napraviti, neko radi indibu, udarne valove, dok ležiš da te neko masira, zabada iglice, super, da, odlično. Ali nisi za to stvoren si za kretanje. Ako hoćeš promijeniti probleme sa lokomotornim aparatom, šta je logika? Pa mislim u prvoj fazi naravno koriste sve ove savremene tehnologije koje su ti naveo da dovedemo do rješavanja bola, smanjevanje upale, otekline, cijeljenja. Da stvorimo pretpostavke za vježbanje, jer kad on izađe iz naše ordinacije, on treba zapravo da se kreće. Neko manje, neko više. Nije dovoljno samo obezboljavanje i smanjivanje otoka i takve stvari za ciljivanje. Pa onda možemo tablete protiv bolova ili rad blokade. Da li je blokada to rješavanje problema? Pa nije. Ja mogu onda živjeti na blokadama do kraja ili onda ćemo živjeti na lijekovima do kraja života protiv bolova. Da li to riješi problem? Pa ne.